Halo lorong dia kemaluk sira. Kari kita bawa cira phone ya channel dane, hanu narang kompleto Tito Gonçalves. Iha video dane hau kara kita bawa cira bahare fatin sanulu ne be mak importante, wan hira kita bawa cira mai visita Oxford. Bolo kita tu bahare fatin sanulu ne, kita halu subscribe dulu ya okos ne atuno level suporta hau ni aktividade. Mai ita bahahu husi video padala ulu. Oxford mak cidade ida iha centro do sul Inglaterra nian. Cidade ida ne nakono universidades nebe hari iha século sanulu resin rua. Honi nia arquitetura, hamutu colégio tulunulu resin walu, haleu iha cidade ida ne halo poeta Matthew Arnold, hasai cidade ida ne naran City of Dreaming Spires. Tuir mai ita bahare hamutuk fatin sanulu nebe ita tengke ba visita wain hira ita mai ha Oxford. The Radcliffe Camera. The Radcliffe Camera hanes an edifício Universidade de Oxford nebe projetado husi James Gibbs. Hone estilo neoclássico. Edifício da nehari hatinan rihung ida atus hitu tolu nulu resing hitu, totinan rihung ida atus hitu hat nulu resin sia, hanesan Biblioteca de Ciencia Radcliffe. Fating ida ne hanesan fating icônico da nebe conhecido tebes iha Oxford. Fating ida ne babain estudantes ira usa hanesan Biblioteca ka library. Fating ida nemos, kola parte iha Universidade de Oxford. Honi nia único hala turista sira nebe mak mai visita Oxford, sira sempre mai fating ida ne ho di hare. Tamane hau mosa karaka tu recomenda pa maluk sira nebe mak karek mai visita Oxford, kata halu hakat mai visita mos fating ida ne. Igreja Santa Maria de Virgem. Igreja Santa Maria de Virgem hanesan igreja de nebe na kono ho historia. Hone viu nebe furak liu husi tower igreja ne rasik. Iha tinan reunida walunulu resingen, Igreja Santa Maria de Virgem resiste tiona iha fating ida ne. Ha foi na adopta hanesan parte ida husi universidade iha século sanulu resintolo. No usamos hanesan sede do governo Universidade nian. Guys, ini mak tower Igreja Santa Maria Virgem Oxford. Kari kita bocor mai visita Oxford, awak karek rekomenda mesti bocor atau akat mai mos iha Igreja Santa Maria Virgem Tower. Atau nih kita bocor bel hare kompleto view cidade Oxford, hanesang mos iha haune foto neba. Antes kita bocor tu sae iha Igreja Santa Maria Virgem Tower, kita bocor precisa selo 5 pounds. Kari kita bocor selo ona 5 pounds, kita bocor bel hare ona view iha cidade Oxford nia larang. Hanesan tabocir hare dadau ki hauna kotuk leba iha cidade Oxford nia furak. Oxford University Museum of Natural History. Coleção científicas espécimes geológicos no zoológicos. Museu Narasik hanesan edifício da nebe a lista bagrau número 1. Conhecido hanesan arquitetura neogótica nebe espetacular. Entra em nia características da famoso liumak Dinosaurus Oxfordshire. Oke dia kemaluk sira, agora itena Oxford University Museum of Natural History. Oxford University Museum of Natural History hanesan fatin na conhecido mos iha Oxford. Konina historia natureza nebe mak matenek na isir descobre husina sauno totu iha mundo. Museum idane hari hatinan rihunida atu sualo lima nulu. Mabeni nia facilidade sira kona bahanoring niang komesa Espanha ona iha Universidade sira iha Oxford larang. E a museu idane larang musita sehare evolução animal sira. Biodiversidade, mineral, evolução barak tebes animal sira hotu. No ia buat barak tebes makita sehare iha museu idane larang. Tama na hawak karakat rekomenda fating ida ne ba maluk sira hotu ne be makakarakat me visita Oxford kita halu hakat 5 visita mas fating ida ne. Kari kita bocor hakarak katene kalian lu saya date makiha museum ida ne laran. Hala favor visita hone video ida uluk hone titlu visita museum Oxford. Nya link hause tahu iha deskripsi okos.
The University of Oxford Botanic Garden. Jardim Botânico Universidade de Oxford magjardim da nebe antigo liu ia Inglaterra. No jardim idanemos hanesan jardim científico nebe antigo iha mundo. Jardim idane hari hatinan rihungida atus nen ronulo resing ida. Hanesan jardim físico nebe usa ho di kuda ai horis ho di hala pesquisa medicinal. Oras ne, quase ai horis basic rihunen ho spesies diferente mak existe ia daba. Oke dia maluk sira agora ita ia na Jardim Botanic Garden Oxford. Jardim Botanic Oxford hanet jardim ida nebe mak antigo tebes iha Inglaterra. No jardim ida nemos la parte iha jardim científico nebe mak antigo iha mundo. Karig ba maluk sira nebe mak hakarakatu may visita Oxford, hang mo sa karakatu recomendamos fating ida neba maluk sira. Fating ida nemos lokaliza kira siha Cidade Oxford. Hertford Bridge. Karig kita buat sira may visita Radcliffe Camera, ketahaluha hakat mos may fating ida ne. Ponti ida ne bye-bye ne turista sira sempre may hasay fotografia iha ne. No dala rumah mo si tare mahalo filmaze miha fating ida ne. Hamu sa karakter rekomenda mos pemaluk sira karig kita buat sira may visita Oxford, ketahaluha hakat mos may iha Hertford Bridge kada Bridge of Sight. The Covent Market Oxford. The Covent Market hanesan mercado histórico ida na bea atrai tebes turista sira. Mercado ida ne hahulo ke iha de novembro tinan rihun ida tu situ hitu nulu resinghat no se aktivo ateo hinloron. Iha Covent Market ne larang quase loza iha 5 nulu makfaansir ne produto iha na ba. Covent Market Oxford hanesan mercado histórico ida na bema conhecido como loza kicks ne bema permanente. Kar kita buat sira hakat liwa iha loza cake nian, sira iha sira na cake na beho dezenu mesak furak date. Sira iha cake bahalotinan, casamento, graduação no seluk tan. Kita halu hakat liwa mos mai iha tu food mate. Kar kita buat iha hanoi ngatu fo presente rumah ba família sira, kita buat mos bela sosa, kita buat presente iha ne. Sira prepara que sia Oxford University yang paru sira nessa paru. Jaket sira, kaos, sira mos prepara sapeo, nebe makakere konaran Oxford University. Tamane hamus recomendamos kari bele hakatli mos pa iya ida. Ba ita bocir nebe hakara kalau surpresa ba ita bocir ne parentes o ita bocir ne namorada no namorado. Katalu hakatli umay loza de garden ho marca Gige. Sira mos fan sira na ifunang nebe ho kores oyoy, ho di halita bocir ne lorong furak liuta. No ketalu hakat mos maiha area fotografia atau na ita bocir bele haremos sirne fotografia o sirne imagen sirne bemak furak na bemak sira taka iya sirne didin nolongan esang ya hauna kotuk na ba. Tamane hamus sa karak rekomenda pamaluk sirne be maka karak may visita Oxford ketalu hakat mos mai iha Covent Market tambay tabot sira say so sabat barang kana. Castle Prison Oxford. Castle Prison Oxford magkumarka fong ida nabe hari iha fating ida na ihatinan rihung ida tu situ walu nulu resin 5. No komesa lao ihatinan rihung ida tu sualu hitu nulu resinen hanesang kumarka aga Amy Oxford. Kumarka ida neta ka ihatinan rihung ida tu sia senulu resinen no hari fila fali hanesang fatin turismo ba turista sira tu may visita.
Ya tuir mai fatingi dah kara kato rekomenda tamba malu sira nemak Oxford Castle Prison. Kari kita buat sira mai Oxford Castle Prison, iha kedes Oxford Castle Prison ne iha lalete kuani dan be maka ita hare sa foho ki kuang ida. Foho ki kuani dan mak kalau furak. Wan kira o Amerika ne lete ngosi hateke hetang sidade laran Oxford yang hare sana kora na o Amerika ne lalete. O di hateke pa hetang ya halu kotu krebane sidade laran Oxford. Kari kita buat sira mai visita Oxford iha lorong quarta-feira quinta no sábado, hawa kara rekomenda mo sida buat sira hakat liutok by iha Gloucester Green Market. Gloucester Green Market nebe lokaliza kera siha bus station cidade Oxford. Mercado idane sira loke semana ida dalla tolo. Mercado idane lokaliza iha bus station Oxford yang nebe maka ado posisi cidade Oxford. Mercado idane sira loke semana ida dalla tolo, sira loke iha quarta quinta no sábado. Quarta ho quinta sira loke tuku sia to tuku hat lorok raik. No sabdu sira loke tuku sanulu dader to o tuku lima lorok raik. Quarta sira fana fuam fresco sira hanesang has, masan, sabraka, sira nebemaka, fresco. Quinta sira fan pesan antigo sira ne hanesang kamera, jam tangan buat sira nebemaka antigo niang. Sabdu sira se fa ang kahur, sira fa no bralan, sira fa ang ai fuam fresco no mos sira mos fa ang pesan antigo sira. Temennya loron sabdu sira fa ang kahur be. Nebe hau rekomenda kari ko mai Oxford kita halu hakat lima fating idane mak mercado Oxford nya. Headington Shark. Kari kita buat sira mai Oxford, ita buat sira sehare uma unika na nebe lokaliza iha New High Street Headington Oxford. Uma unika idane conhecido honaran Headington Shark. Ho dizeno ikan hiu nebe burus iha umanya kakuluk. Halo umay dane unika no atrai tebe turita sira nya matang. Fating idane lokaliza kera siha Estrada nining Headington kay tabo sira husi London atau ba Oxford karik liu kera susi Headington iha na badala nining kera. Basic kera siha Estrada nining. Kari kita bawa sira karak mai visita Oxford dia kliu mai hakat baharai kera fating idane. No fating idane la do husi sidade Oxford. Dalitan ha rekomenda pamaluk sira nebe maka karak mai visita Oxford dia kliu hakat liu mai hare fating idane atau nini tabo sira mos bele tene unika zenu nebe maka ulu nebe makria helai ha fating idane. Ikus liu cafe. Quando ita lá visita bafatin sira, parece que ita sinti cole. Se quando ita sinti cole, ita precisa tur no descansa iha fatin rumah. Fatin nebe ita precisa descansa nema que nebe iha cafe. Hanesang hau bain ha gosta hemu cafe iha cafe costa. Entan hau tem que bahemu cafe iha cafe costa. Karik maluk sira gosta cafe iha fatin sira seluk, ita pode sira mas bele batur iha cafe sira iha fatin seluk. No hala conversa rumah ho família sira nebe ma kita pode sira soro malubar. Kari kita buat sira gosta video nebe halo, kita haluhas subscribe YouTube irane, like, no fahe tu tambah maluk sira nebe maka kita buat sira sinti ha benefício basira tu hare. Ate ita suruh malu fali iha tempo selo. Adeus.